Bos días a todos e a todas. Hoxe no Vista Alegre é un día moi especial porque estamos aquí no patio para recibir o alumnado e profesorado do GBS Bosmier, colexio que moitos de nós visitamos fai máis ou menos un mes. Benvidos e benvidas. Good morning, everyone. Today at Vista Alegre is a very special day, as we are here in the courtyard to welcome the students and teachers of GBS Bosmier, a school that many of us visited about a month ago. Welcome, everybody. Estamos moi emocionados de tervos aquí, na nosa vila e no noso colexio. Esperamos que pasedes uns días increíbles durante a vosa estancia en Galicia. We are very excited to have you here in our town and in our school. And we hope you have a wonderful time during your stay in Galicia. Aquí non temos ese parque acuático cuberto no que nos divertimos con vós, pero temos unhas praias maravillosas de area branca e auga salgada que vos encantarán. While we don't have that indoor water park where we had so much fun with you, we do have wonderful beaches with white sand and salty water, which we know you will love. Tampouco temos eses parques gigantes con tobogáns, tirolinas e zonas de escalada, pero temos zonas verdes como Monte Castelo, cunhas vistas preciosas e un gran olor a mar. We don't have those giant parks with slides, ziplines or climbing walls, but we do have green areas like Monte Castelo with beautiful views and the smell of the sea. Aquí non comeredes as 12, para nós ao pouco máis esa hora é aínda hora de almorzar. Ata máis alá das 2 non é momento de xantar. Here you wanted lunch and noon. For us, that is still time for breakfast. Lunch isn't until at least 2 o'clock. Iso de cear ás 5 ou 6. Non, aquí de cear non se fala antes das 9. Dinner at 5 or 6. No. Here we don't talk about dinner before 9. O noso cole tampouco ten as instalacións tan modernas e cuidado como o voso, pero seguro que tamén o pasadedes genial. Our school doesn't have as modern and well-kept facilities as yours, but we are sure you have a great time too. Para nós, a viaxe a Bélxica foi moi especial, porque pasamos moito tempo cos nosos compañeiros. Para moitos foi a primeira vez que viaxaban en avión, ou que pasaban tanto tempo lonxe das súas familias. For us, the trip to Belgium was very special, because we got to spend a lot of time with our classmates. For many of them, it was the first time they had traveled by plane, or spent so much time away from their families. Ademais, entendimos a importancia de saber inglés. Durante esa semana falamos máis inglés do que falamos todo o ano aquí no cole. In addition, we understand the importance of knowing English. During that week, we spoke more English than we do during the whole year here at the school. Tamén valoramos que temos que ser autónomos e facer as cousas por nós mesmos, respectar e axudarnos uns a outros. Esta viaxe foi o broche perfecto para o noso paso polo cole. Estamos moi agradecidos. We appreciate that we had to be autonomous and do things on our own, to respect and help each other. This trip was a perfect end to our time at school. We are very grateful. Grazas, Bert, por recibirnos no aeroporto. Thank you, Bert, for welcoming us at the airport. Grazas, Luke, por acompañarnos a Bruselas. Thank you, Luke, for joining us in Brussels. Grazas, Liz, por esas tortitas tan ricas que fixeches con Roselín para nós. Thank you, Liz, for those delicious pancakes you made for us with Rosaline. Gracias, Rosalín, tamén por eses xogos no cole e esa compañía. Thank you, Rosaline, for those games at the school and for your company. Gracias, Grit, por toda a organización, por estar sempre pendente, canto traballo que non se ve. Thank you, Grit, for keeping everything organized and for always being on top of things. So much work that you can see. As vosas familias e tamén a vos, grazas. To the families and also to you all, thank you. Pero tamén estamos moi agradecidos aos profes que nos acompañaron na aventura e aos que nos apoiaron a levala adiante, aínda que non puideran acompañarnos. We are very grateful to the teachers who accompanied us on the adventure and to those who supported us and made the journey happen even if they couldn't join us. Agradecidos tamén a AMPA, ao Concello e a todos os locais que colaboraron con nós en dubidalo. We would also like to thank the Parents Association, the Council of Burela,
and all of the donors that collaborate with us without hesitation. Por suposto, as nosas familias por apoiarnos e axudarnos a facerlo realidade. And of course, to our families for supporting us and helping us to make it all possible. E agora imos rematar esta benvida falándovos do noso proxecto do cole, Xogo de Reinos, no que desde setembro tivemos que cooperar para superar distintos retos e así debilitar o poder maligno do dragón Batra, que pretendía romper a armonía do noso colexio. Finally, we would like to share with you a little about our collective school project, Game of Kingdoms. Since September, we have worked as a team to overcome different challenges and thus weaken the evil power of the dragon, Batra, who has tried to destroy the harmony of our school. Estamos a punto de conseguilo. Por iso, hoxe estamos aquí para construir entre todos un tótem, símbolo do noso traballo en equipo. We are very close to achieving our goal, so today we are going to build a totem pole, together as a symbol of our teamwork. Bueno, pues para nós a viaxe a Bélxica, bueno, para mí foi unha experiencia inolvidable porque aprendimos a importancia de falar inglés, porque, por exemplo, ali en Bélxica empezan a estudiar inglés en quinto ou en sexto, e nós empezamos desde 3 anos, desde que empezamos no cole. E, pois, bueno, ao principio costounos un pouco empezar a relacionarnos, porque eles falan un idioma completamente distinto que non entendemos para nada, ninguna sola palabra, nós outro tampouco entenden. Entonces, bueno, empezamos a falar inglés e claro, ali os que falan inglés falan mellor que nós, e os que non falan non saben nada prácticamente, unha ou dúas palabras. Entonces, pois, o que facíamos ao principio era falarlle os que entendían e eles traducíanllo aos que non entendían ou por señas, pero levámonos moi ben e entendíamonos moi ben. Denos moitísima pena que se foran e irnos nós. Bueno, tamén aprendimos a ser autónomos, moitos, por exemplo, eu e moitas persoas máis, foi a primeira vez que montábamos en avión e que nos movíamos por aeroportos, bueno, foi unha experiencia inolvidable. Hi! We made new friends and went to their school and family. We had a lot of fun and we still miss them. We are going to video call with our new friends in class. A viaxe a Bélxica foi impresionante. Eu estaba un pouco nervioso por si non me entendía co idioma, esas cousas, pero logo xa foi todo genial. Despois, non entendía moito o tema dos horarios, porque desayunábamos ás 7 da mañá, comíamos ás 12, merendábamos ás 3, e logo ao final cenábamos ás 5 ou 6 da tarde. Un día ata cheguei á cama e dixen, pero se eu non cenei. Quedeime pampo, e despois, cando eles viñeron aquí, meus pais estaban moi nerviosos. Logo xa tomaron a Lilian como se fora un irmão.
I liked to see their school. It was fun with the Spanish children. I loved it in Spain. I made new friends. There was a lot of fun activities. Para mí a viaxe a Bélxica foi moi importante, xa que fixe novos amigos e coñecín unha cultura diferente da nosa. Tamén coñeci moitas costumes. Entonces fixe moitos amigos e levo un recordo de eso. Aunque a veces nos costaba entendernos, ao final, aunque inventáramos algunha palabra, nos entendíamos igualmente. Para mí la experiencia bélgica fue inolvidable. Recibir a los belgas, ir nosotros a sus casas, fue increíble. Allí no tienen esos parques que tenemos aquí para niños pequeños, que no son muy grandes. Allí tienen unos parques enormes con tirolinas que llegan de un lado del parque al otro, con toboganes enormes. No. Allí tienen una cosa increíble. Su cole es más pequeño que el nuestro, pero tienen un gran jardín lleno de zonas verdes y también tienen varias zonas de juegos y fue increíble, nada más que decir. It was really nice to have a Spanish student over in our family. We learned a lot about her school and her life. It was very interesting. Para min, a viaxe a Bélxica foi unha viaxe inolvidable que volvería a repetir sí ou sí. E agora a miña familia vai vos dar a súa opinión deste intercambio. Bueno, pois eu como pai penso que é unha experiencia increíble tanto para os nenos que veñen como cando eles van ali. Para algúns a primeira vez que viaxan en avión, a primeira vez que teñen que falar un idioma diferente ao seu durante toda unha semana. Ao final todo son experiencias novas para eles, enriquecedoras, por iso creo que debe seguir facéndose, incluso para as familias, incluso o trato que temos entre profesores e familias é distinto ao que solemos ter no día a día, por iso que me parece unha experiencia estupenda e que debe seguir facéndose. A mí pareceume increíble. Todos os días, acompañados por eses nenos de outro colegio, foron fantásticos. Y quieres que se siga manteniendo, ¿verdad? Sí, para poder ir cando sea más mayor. Bueno, a mí me parece 100% positiva y recomendable, por supuesto. Además creo que es una ocasión perfecta para que ellos empiezan a hacer uso de esa independencia que van adquiriendo y esto es una prueba de oro, vamos. Me parece 100% positiva. También los niños ven un concepto diferente de los profesores, están con ellos en otro ambiente, entablan entre ellos y los profesores lazos más estrechos. 100% positivo. Good morning, buenos dias. This is Chris. I'm Karsten's father, and this teacher asked me if I wanted to say something about the exchange program. Well, I'm more than happy to do that because I'm very enthusiastic about it. Karsten was very excited before he went, but when he came back home, he just couldn't stop talking about it. For them, being out of their comfort zone, away from mom and dad, is just a very good experience. It broadens their horizon and they will see that things will be done differently in another culture, in another country than they are used to, the way they're brought up in our country. So I really hope that a lot of students in the years to come will be able to have this experience as well. I'm very grateful for the team here in Belgium and of course for the team in Spain that made this all possible, for the host families and the Spanish children as well. Seeing Karsten in just a week being away, I noticed that he changed a little bit more mature, and for me that just shows how important a program like this is. So I hope it will be continued. Thank you very much. Have a good day. Bye. Bueno, pois en da Asociación de Nais e Pais tivemos a gran sorte de poder participar na visita dos nenos de Bosnier ao noso cole e encargámonos nesta ocasión
de organizar a benvida e de organizar a barbacoa do sábado. Para nós foi unha experiencia maravillosa, máxica, temos moi claro que esta viaxe é unha experiencia única para os nenos, que farán moitas viaxes ao longo da súa vida, pero que Bélxica sempre o recordarán. Moitísimas gracias por facernos partícipes, porque de verdade que a palabra que definiría este proxecto é máxico. For me as a teacher, this exchange was an amazing experience. Just to see my students use their social skills and practice their social skills and opening their view and their mind to a bigger world than just their normal daily lives. So it was really amazing and the kids enjoyed it a lot. They made really beautiful friendships and I hope we can do this again. Eu valoro moi positivamente este tipo de experiencias porque, por un lado, os nenos van a aprender aspectos culturais diferentes aos nosos, outros costumes, outros modos de vida, e, por outro lado, a nivel personal, valles axudar a desenvolver a súa autonomía e valles axudar a ser moito máis tolerantes e respetuosos cos compañeiros e a ter que axudarse entre eles. Así que considero que é moi importante poder seguir facendo este tipo de actividades no centro. Bueno, como orientadora do Colexio Vista Alegre de Burela, gustaríame dicir que creo que esta é unha experiencia formidable para todo o alumnado, tanto para coñecer novas culturas como para poder relacionarse con nenos e nenas doutros países, coñecer a importancia de falar outros idiomas para poder relacionarse con eles, facer novas amizades, sair fora do seu círculo máis cercano. Bueno, en definitiva, creo que é unha experiencia formidable para todos eles e que así o disfrutaron. Hello, I'm Greet Snoeks, the headmistress of the school De Bosmeer in Belgium. And I'm so happy and thankful that we have the possibility and the opportunity to collaborate together with the Vista Alegre School in Spain. It has an absolute added value, this project. Our students, they have the opportunity to learn more about different cultures, and they learn to be more respectful towards those different cultures. And also very important, they create friendships for their life. So it's a fantastic project. And I almost forgot to tell you that through this project they know the importance of studying other languages. What a fantastic project!